Ok, díomh a chuirde agus fáilte rais nniu táiméid ag féchant ar an ceacht a bhaine leis an Máirt, so sin an dara lá déag do mí bhealtaine. So tá an fuair Microsoft an sin agus tá an ceacht réile dul an seo. Táiméid ag leanúnta rá leis an text a thosaigh mar inné ar leithna 160 ach aniu bhéimiid ag dúir seach ar Alt C agus Alt D. So C agus D ar 160 tá cópanna an seo sios an seo ag fannachtarmh mana bhfuil an Folens online ag obair nó de leabhar leat. So leis sin is féidir an dul seach leis na ceistena agus an sin jómuid amach cad atá le déanamh. So cad ecan an scélín ar hagann si chun na tróirin. So tá si ag dul amach ó an dóra chuig an Spáin agus sricann si an tróirin. So cad a fecinn si ó sa chóir. An sin céim fá go raibh an scélín nervhíseach. So éiríonn si nervhíseach céim fá. Chomh maith le sin, cad go díreach a rinne an tifigach. So tá sí nervhíseach agus cad é go díreach a déanann an tifigach agus é ag aibrú nó ag leabhart nó ag daile leithí. Agus an sin nuair tá sin créachna támuid ag dúir isteach ar ceiste trí. So caithemuid seo is dóilm an céadúir a bhí seo le déanamh againn. Buine sé sin le ábhar an scéal, nach na teanga agus aon rud eile atá le léamh. So tá sin ag dul istíl an Oir Testaiméireacht. So caithemuid dúir isteach ar seo is. So éiríonn an scélí nervhíseach nuair hagann si ar an tróirin leis an Spáin. Sin an éirne sin cad a tarlíonn. Tá an tifigach sucr. Sin an éirne sin cad a tharla. Den comparáid idir an beirt acu. Tuair dá sampla an duine. So cai tú gá comparáid a haspáint idir an scélí nervhíseach agus an bailach raibh an tifigach sucr. So bhí si ag caint fhí eisin ciúin. Bhí si dearg ní raibh eisin. Bhí si ag crith ní raibh eisin. Caithemuid comparáid a dhéanamh. So is féidir libh an Gearmánis úsáid, so is féidir libh rá dearann sé sa scéal go bhfuil si nervhic agus an sin caithfidh tú just é sin a bhíniú as gaeilge freisin. So cilíonn sé sin go bhfuil si nervhíseach. Rudí mar sin má tá an písa sin le déanamh i gceart a goibh. So le sin ráit is féidir an léimteasteach leis an písa. So Teil C, hier haben wir. Als ich wieder auf die Uhr schaute. So, die Uhr an seo. Na den darm tá cúpla míniú don focail ór. Like, is 4 ór tá sé 4 clog. Ach die ór an seo sin just an óradór. So agus mé wieder sin a ríis. Agus mé ag féchant ar an óradór a ríis. War es schon Nachmittag, wie sé hanna féin man lei. Ich setze mich ins Auto und fuhr Richtung der spanischen Grenze. So hí mé sa char agus himáin mé no, Richtung sin an tro. So mas cuimhin libh sa tá sa sóisreach bhí ormh die Richtungen á leanúint sa clúistrial sin na tróracha. So sin just an tro. Der spanischen Grenze. So an Grenze sin an trórin. So hui mé idro an trórin. A trórin, Bruno. Da ging es steil bergab. Now, an sin hui sé steil bergab. Godíreach astríonn sé, mar hui sé síos fána. Ach in áiríar támuid ag rá, like, it went downhill, síos fána sin, hui sé in ulcas. San rud a támuid ag rá, hui sé in ulcas. So tá gachrod now chun tarla. Vor mir sah ich einen Stau vor der spanischen Grenze. So vor mir, aus my cór, sah ich, honnig mé, so sin séhin sláimse caite, einen Stau. So Stau sin an Germánis ein plódú tráchta. So nuair tá an trácht gafa. So ein plódú tráchta. So bhí plódú trách os my cór. Vor der spanischen Grenze. Os cór an tjórin Spánische. Das war noch vor EU und Schengen-Zeiten. Bhí sin rih an AE agus am Schengen. So you know Schengen sin an comhaontas atá
an ilcríoch san AE gur féidir le daoine tastal ó tír go hir gan ein pás. So tá sé gra bhí seo na hamananta rih an saoirse sin, so nuair a bhí troran agus ifigí custom na troran an tamar fad. Langsam vor ich in Richtung Grenze. So langsam sin gomel, hemáin mé I dro an troran. Ich sah das Zollbeamten. Ich sah, dass die Zollbeamten alle Autos genau kontrollierten. So honnig mé is da, das go raibh. Die ifigach custom sin an Zollbeamten, Beamten sin an ifigach. Go raibh an ifigach custom alle Autos genau kontrolliert. Bhí siadsan ag lámhseáil na carranna fad maras ceart. Genau, go díreach. No, díreach maras ceart, díreach sa balla ceart. So sin an cúis, actually I think dúirs mé ag tú san fís an seo. Cílíonn sé sin go díreach nó I gceart. So san áir seo is just I gceart. Cad a bhí arsúil acu is sa den Kofferraum öffneten. So duscail siad na boot, BU fada IT. So boot gach car. So langsam werde ich immer nervöser. Gomel deirig mé níos nervísi. Wie viel Parfum durfte man eigentlich mitnehmen? Cé bhéis cúrán a raibh sé ceadathe do duine dáiríre tógáil lo, mitnehmen tógáil lo. Néman sin tóg agus mit sin leis. So dáiríre cé bhéis cúrán go raibh sé ceadathe do duine tógáil leis. Natürlich waren mir die genauen Zahlen nicht bekannt. Cinnte nach raibh na Ivrica ceart, so genauerisch, na Ivrica ceart bekannt ólas agam, aber trotzdem hatte ich Angst. Ach, in eigene sin wie agla viel zu viel gekauft zu haben. Reinos in eigene sin wie agla go raibh an omarcha viel zu viel. An omarcha is sin an omarcha sin in óhan a strange go béle go much too much sin in óhan nu an omarcha sin gekauft zu haben wie an omarcha Beiger. So an sin níl me goine cinnte. Dann, so circa 500 Meter vor der Grenzstation, so an sin, timpel 200 Meter aus Chor an Station Choren, kam ein Uniformierter die Straße hinauf. Hánig duine ag caithfh now eine Uniform, so édi ifigul, die Straße hinauf, amach an Schráid, und schaute sich die einzelnen Autos an. Agus déag sé na carranna éonrach ann. Ging die Schlange entlang. Now, Schlange mar anbhí sin nathair. Ach, an Germánis líne, nuair tá tú ag seasamh líne sin eine Schlange auch. So gléann siad nathair cos fecinn sé mar nathair nuair tá sé ag seasamh an sin. So, hui sé an líne umlan. So, hui sé sias an líne umlan in our rear, but níl an sias a seachan sin. Dann kam zu mir. An sin hánig sé cúm. Schaute auf mein deutsches Autokennzeichen. So, déag sé mo pláta chlórathe Germánische, so sin Autokennzeichen sin an pláta chlórathe tar gachar. Und sagte, agus dúirt sé, ich sollte ihm folgen, bekordom a lannund. Ach, verdammt, das wird jetzt wohl teuer werden, dachte ich. Oh, níl me gasú verdammt, this we've got a clean verdammt. Das wird jetzt wohl teuer werden. Besche sin wad níos costa sí cap me.
Und dann brachte mich zu einem Übergang. Now, Übergang an sin cad a gléimar is dóilm trasfalach teoran. Hoog sin méid chuig trasfalach teoran. So, dan brachte sin bringen, so hoog sin méid go dtí trasfalach. Öffnete die Schränke. Now, Schränke an sin an bakan. So, sin an bakan, sin an rud atá os de cór an bakan. So, doscail sé an bakan und ließ mich ohne Kontrolle durchfahren. Agus lig sé dom gan smacht tmáint tríd. Ohne sin gan control sin smacht dúirt sin tríd agus fearan sin tmáint. So, lig sé dom, ließ mich, lig sé dom tmáint tríd gan smacht. Ich lächelte den Uniformierten an. So, anlachen sin hug mé manga goire dó. So, sin chuir sin manga goire a aig I dro an ifigach. Und an rief muchas gracias, claimé muchas gracias aus dem Fenster amach as an fuinjog und hoffte, dass man nicht sehen konnte. Agus vi súlagom nach raibh aine in ann eáil hí leichtart bronam ich fear. An méid fuiisih a bhí orm sin an Gaeilge. A rís ní aistríonn sé go díreach tuis na bríthre agus gacart. How relieved I was sin a méid fuiisih a bhí orm as Gaeilge. Ich war so froh, wie mir sauste, aber auf den Schrecken tusk nu marjaul nu dun agla in our dun agla brauchte ich eine Pause, wie sus eg tastal wem brauchen, ich brauche etwas, tarud eg tastal wem im Restaurant, wie sus eg tastal wem I Bielen, dass ich im nächsten Dorf fand, a hánig mé nu a daimsig mé sin finden san aimseach a daimsig mé sa céad sráidbhaile eile und zwar ein großes Glas Wein agus fi glynne mór fian an sin. Okay, so sin an deire leis. So cad a fecinn si Alt C céim fá raibh sin ar bhíseach, Alt D agus an sin an compráidir ar an scéalaí agus an ifigach. Sa bailach raibh siad ag iompar iad féin ag rag raibh an scéalaí nar bhíseach agus an ifigach, an tifigach me leisceil sucr. An sin breúir submit agus sin deire an ceacht